Kailangan tayo may kamari, Jonah. Simbang patan ti order mo akamote. Oh? Ay, manungamin ti bayad ko, Mare. Ay, 500 lang, Mare. 10 kilos ti order mo. Saan ka, de? Sige. Alaag nga ro dun, Mare. Ay, ti bayad mo kay Mare. Ay, huwag pa isaw. Nalipatak mo tayo. Ay, itid mo pa nga muna ti bayad mo, Mare. Sanak pa nga min nga agpautang itata narigat ti agsingir, Mare. Ay, nawaw. Asino nga min tinangibaga nga utang ti order ko, Mare. Ay, awan mo't, Mare. Ay, ada kwartak, Mare. Makauray ka mo ngamin, Mare. Nagadon akamuti bakit? Wan, ginatang ko kan ni Mari Shirley. Nangalaan na iti kamuti ala ko na kaawam mulad ah. Order na siguro mag-ijay babaala kay. Manungay mo dayta? 500 lang, ti 10 kilos. Ay nawaw, ay naglakaan. Kawin rumbang laang, ngaila ko ni Mari Shirley itinalaka. Ta sana magatang no, inina na. Agiling ta kamantaraman ta. Sapay napukray sa dayta. Oo, bay. Mabitlaan. Ta pilyag ang naimbaglakay. Ta mga no adamo na inayon ni Kumari ang nabalitungan. Anya dyan text mo kanyak, Mari Jonah? At dati nadadaol iti kamuti ang ginatang kukin ka, Mare. Anya? Wow, nalusaw ti daduma. No kay Pau-Pau itla ang ti supplier ko, day dyan idiin nalam, Mare. Nalusaw nga rod, Mare. Isublik ko idi napalabas alawas. Naliwayak, ta busy kami mo't iti garden, Mare. Sa maysa, sa bali mo't tanti angot na, Mare. Iso nga, basurak latan Ay nawaw. Sapay na ibusan ti kamuti, Mare. Insublim ko maadagos tap no sino katak. Nay, kasano nga rodon ngay dayta, Mare? Di lugi akmet tayo. Kat, anya kay ti kayat mo ang mapasamak ay, Mare. Ay ko, isublim ati daduma nga inbayad ko. Anya? No, sa anak nga agbidot. 4 kilo, tayo nadadaol, Mare. Nagadon, Mare? Ay, Mare, naskan a solusyonam. Tanay, lugi akmet no baybay aklatan. Uto-uto, magayam da dyan, Mari Shirley. Insubli na mo dadagos ti kwartak. Katis-tis ti ngklaang may. Anyan ko na bakit? Sino ti uto-uto? Ne. Daka magayam mo lakay. Awan, kung kunaklaang da dyan. Di mo latan ikaskaso, no? Anya tinanggagmaw. Ay, huwag gayam. Naibus sa mo't tanti kamuti aginatang mo ko ni Mari Shirley. Naibos nga rudan. Agorder ka manan. Mayat ti kamuti na Mayat pa'y nga ikapi. Tanapukray talaga. Nagbit naibos ti 10 kilos aginatang wa. Kasano, kakaslay sumot tantikan ka nam. Inton sumaro na nga agorder ka. Uray mangala ka man iti 15 kilos. Adamot manan si Mangput ala ko ni Kumarim Shirley bakit? Okay. Anya manan nga Di magasak e store na itay kat nakita nga ado tila ako na anateng. Ingka kita ang mga no adda kamutay. Ay, di magas ka kumangamin itay Kaya nagdagsan mo ti kayo binagkat ka. Sige. Tama pa anak inton madamdama. Alaman. Ingka mang kita. Imbagla pangrap yan ta. Narigat. Ti may busan. Sapay ado dagiti customer na itay. Ay, Mari Shirley, ada ka din lako makamutay? Ay, awan pa'y, Mare. Ay, sayang, Mar. Lako matarungay, Mare, isang mamanaw. Ay, nalakalaang day ta, Mare. 60 ti may sa kilo. Ay, ikanag nga rin iti 5 kilo, Mare. Paglalao ko klatan, dagiti babasit kanda dakkel, Mare. Sana bali, takap-apit lang hindi kalman. Ay, mayat nga rin ano kasta, Mare? Fresh? Ay, katuan, Mare. Fresh from the farm, ama ko na. Ay, Mare, madamag kuman. Sa dinumo nga iti naggapuan ti tarong alakom. Ay, mula ti kabsat ko, Mare.
Saan ka madanagan, tas safe mat day toy. Alang arod maray, mangikilo ka na. Pilyam atay san unay adadakkel, maray. Sige, no isuti kayat mo, mare. Mala, agtugaw ka pa'y biit tamang ikilo ah. Ay nawaw, nagbangluti pang rabyan ta bakit? Awin na lakay. Tortang tarong ko naman. Dahil tatay la ako ni Mari Shirley. Why? Apay awang kamuti. Awan kanupay lakay. Iso atarong ti ginatang ko. Naggapuan na kanungay dahil ta. Mula ka no matikabsat na. Ay, naimbag man ta damang supsuplay kan kwa na. Nalaklaka pa ya pagkatangan. Pudno launay lakay. Makatipid ta. Kin ni Mari Shirley. No iso ti paggatangan ta ngamin. Nalaka dagiti natengken pruta sa lako na. Anya man ang tigagara, Mari Jonah. Kwa maray. Dak amo ano nakita mo? Ti anya, Mare? Adda igas ti daduma atarong alako maray. Anya? Wen maray. Kinapudno na, inlasin ko ti sumagmamano. Kalpasan na, inkilok manan. 2 kilo ti nadadaal, mare. Ay nawang, kasano ko mamapasamak ti kasta, Mare? Ay na. Sika man lang ti customer ko nagreklamo. Ay no kasta, di mo kayat nga isubli ti kwartang bayad ko, mare. Tapno awan parikot, kan tapno makasigurado akmat, Mare. Ipakitan pa'y anga umuna dagiti tarong ako naman nadadaal. Ay, inbulong ko na, mare. Ay mapan mo alaan, Mare. Nasken nga da may pakitam kanyak amang ipanagnak apudno ti ibagbagam. Na, unay kan, mare. Para day talaang parigatan nakpay. Ay, irifan bukit din. Tapno, malpasan, mare. Ay kadagiti amin na customer ko, Mare. Si kalaang ti kasta. Si kalaang ti kanayon nga agreklamaw. Diyak amo no pudno nga tati ibagbagam. Nasalaw ko ni Manang Jonah ijidalan, Ate Shirley. Kaslada ka apa na. Anya ko matipagsakitan tinakam na kat imbagak laang matipod no. Ay! Anyat na pasama kaya? Imay dito'y tersenak itay. Kat kinuna na nga isublik kano ti kwarta nga inbayad na iti tarong alakok. Tada kano dadaal na. Anya? Madamag ko man bakla. Ada ka di naigas iti tarong aginatang mo kanya. Awan kaya? No kasta. Pudno ti atap ko nga ulpodan nak day Mari Jonah. Apay, ada impakita na amang ipanagnak anadadal ti ginatang na ataronggan ka? Awan nga rod bakla. Kung na siguro ang maluko nakmanan. Inted ko nga minti refund adaw-dawatan na apara iti kamote nga imuna aginatang nakal. Ay, kitaan Urayan pa, ada may pakita na kin ka. Ay, narigat na. Ang mga numodos na lang day tangar aramidin na. Tapno isublim ti kwartana. At tuyan ti nga kilo ang mantika agat gatangam na napurita. Ay, agya manaklaon, ay Shirley. Ay, madamag ko man nana. Kumusta ti tarong aginatang mo kanya? Ay, mayat. Kinapudno na kay kayat na iti apukaw. Ay, awan ka di ti dadaal na, nana? Awan, mayat. Apay ka day. Imay nga ni Mari Jonah itay agsapa. Agrik-reklamo. Nadadaal ka no ti daduma at tarong aginatang na kanya. Kaya't napay nga i-refund ko adagos. Kat awan mo't may pakita na kanya kapamanagnag apudno ti bagbagana. Day take, day. Amangan mo ululbudan na kamatan. Ay, wan nga rod nana. Madlaw kun. Kastamat lang ti inaramid na iti kamote aginatang na kanya. Agasem nga iti 4 kilo ang nalusaw ako nana. Kamayat mo ti kamote aginatang kukan ka iday. Napukray siya. Kastamat lang ti kuna dagiti daduma customer ko nana. Nila ang Mari Jonah ti mahilig nga agpa-refund. Ay kaagimbestiga ka. Amangan do kalukwan laeng mo ti kumarim day ka. Ay pudno ka di tinadamag ko, Jonah. Anya ti nadamag mau na napurita.
Nadadaal ka na, ti kamuti kan taraw nga ginatang mo iti kumaray. Ay, wala na. Iso nga iparefund ko at idadumangin bayad ko. Kinapudno na, dapat ti saan na i-refund na. Kasano nga ta, napasamak ti kasta. Maya mo ti kamuti kan tarong aginatang ko kan kumari masyarlay. Ay, nawang! Siyak tinakakita na. Iso ay di kay agsao iti kasta Ay, nagasat kayo Maya tinaalayaw, sana kas kanya. Nagasat kayo, numayat, tinatsambaan nyo. Si kamat ti lumabas iti sangwanan ti tersenak, pari morpe. Mabiit pa man lang. Aday baga, maray. Ay, adalaan kumakayat ko sa ludsudan kan ka. Anya day ta? Pudno ka di nadadaal ti daduma kamuti a ginatang yung kanyak ide? Saan mo ta? Nagmayat tupay. Ay, kaano man ay nasumangpot tila kung akamuti tagumatang kami. Napokray kay. Ay, titarong ngay pare. Ada ka di nadadaan. Awan, nagpipintas. Apay, maray. Ay, nawaw. Lukas na. Talagang ul-ulbudan na. Day dya amari Jonah. Anyat ko na. Ul-ulbudan na kanibakat ka. Wan, imay ngamin idi na minsan kat nagreklamo analusaw kanu ti kamote aginatang na kanyak. Iso nga in-refund ko ti daduma abayad na. Idi na minsan ngal daw. Imay man ang tada kanu iggas ti tarong aginatang na kanyak. Anya? Talaga amang ibabain ka, mate. Bakit? Ina mo, apay, lakay. Nagreklamo ka kanu ka ni Mari Shirley na dadaal ti kamuti kan taro aginatang takenkuana. Iparparifan mo kanu ti kwartang. Why? Saan na pa'y nga rod ana isubli ti daduma bayad ti tarong? Tapay ngagparifan ka kat mayat madagiti nagatang. Na, kaya po, lakay. Di mo ka di kontrahan ti diskartik, Mike. Sinuswitik tararamidam. Malugi ni kumarin mo kasta, Ay, sana bali Ado mo tisuki na. Di ka mabutang. Di ka mabutang ang makarma itar aramidam, Saan anasaya at agun-gun dawayam ti pada matao? Mabiit man laeng lakay. Imbagam ka di tipudnaw ka ni Mari Shirley. Amunan no niya tipudnaw. Iso adimon panggapen ang mapanpay iti ayan na. Ay. Saan na mabalintikas na kanya? Kumusta nga, manang? Na-refund mo ti kwarta ti kumarim? Saan pa'y bakla? Urayek nga rod no adda nga umay tagsarita kami itinalapan. Nakasaritak nila kay na idi na minsan nga aldaw. Bakit? Di taan na panagnagak nga ul-ulbodan nak ti kumarik bakla. Ay, kunakon kat. Imposible ngamin, Nagmayatupay dagiti la ako matarong. Ay na. Apay nga dagreklamo. Ay, okay laang kumano na minsan laang. Ngam, inulit na pa'y manan? Ay na, di ko na siguro kat isublim adagos ti kwarta na. Impagarob na makalusot manen. Sinusweet ti aramid na. Urayan niya pa'y ti aramidan na. Saan ko nga isubli ti kwartana? No awan may pakita na nga ebidensya ang nadadaal ti lakok aginatang na. Wala Tapos saan nga gruam? Ay, unayin da dya tao. Dila agbain, iti kas nga aramidan na. Bakla, sa dino tinagapwam. Iti ka di ayan ni Mari Shirley? Yes, sika ngay, nagapwam. Ay, mapanak mo iti tersena na. Mapan ko alaun ti refund ko. Refund? Nagbayag mo ngamin namang isuble. Ti ko na siguro nalipata kon. Ay na, kasano nga agi-refund katawan ba't ka nung maipakita yung ebidensya? Sa maysa, ni Manong Morphy nga asawa yung kano ti mismo anang ibaga. Amayat, dagiti kamuti kentarong aginatang niyo. Na. Anya kumangay ta mo ni Morphy. Numay papaniti day ta abanag. Kat awan mo't nakita na. Anya? Ay, naglaingen, dagita nga igis no kasta. Talaga pinuntiryada ti ginatang mo. Ay! Agsardeng ka man, si kabakla!
Naimbag man ta nagpakita ka kanyak, Mari Jonah. Kat, ada ka din ti refund ko para itinadadaol at tarong aginatang ko ken ka, Maray. Ada ka di matin may pakitam kanyak, apamanagnag, apod no ti ibagbagam, Maray. Na. Anyang ebidensya ti kayat mo asawan, Maray. Nakasaritak nila kay mo, kat naibaga na kanyak, nga awan ka numot ti dadaol ti kamuti kan tarong aginatang mo kanyak, Maray. Anya ko mga iti amo nila kay ko, kat siyak mo ti aglutloto. Ay na, Mare. Saan man na nasaya at tikas tangar aramid? Ay, isublimkit din ti kwarta. Tapno malpason ti saritaan, Maray. Sikat ya dautang na kanyak, Mare. Sikat ya rumbang amang isubli iti refund ko akwartaken ka para iti kamote nga ibagbagam analusaw. Ngam saan matgayam. Anya? Di nak maulbodan, ta sinaludsod ko matlang ti daddo maasukik. Kat ti kunada, mayat kanumat ti ginatang da kanyak. Ah, No, siyak ti sika. Sardeng hamon, ta kinaswitik nga aramid mo. Saan anasaya ti kasta nga aramidam? No, sika nga tama ti pangaramidan da iti kasta. Mayat nga tama ti rikna, Maray. kuha. Makonsensya ka mat, Maray. Taday tadakas nga aramid mo, ti pakay babainam to. Ay, nawaw! Sinuswitik nga aramid katliklikan. Taamangan no day tapay ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Aditimbagak agatangam lakay. Anum ngamin ay ati baro cellphone bakit? Pag live selling ko lakay. Live ceiling? Wan. Padasag mamatag live selling iti Facebook lakay. Apay, anya ilakom. Ilakok dagiti gamit tayo asan ang maususar. Ay na wow, adang atamayat agumatang. Adamat siguro ah. Adagan ka Agam, ay, pilyam tayo mabalin pa ang mausar ta nakababain. Wan ka di lakay. Sa anak mat arupat kwartaan niya. Tulungan nak man namang i-set up ka dagiti usarag lakay. Ay na wow, ag live selling ka iti Facebook rabiin. Wen talaga arabi iti pa nag-live selling ko tapno adda ti viewers ko lakay. Isumot ti aramidan dagiti online seller ang makitkitak iti Facebook. Nalalam, makamuka. Awan pa'y mga rod amok, may papan iti dayta, live selling. Kano mabalen, saan ka pa'y kumaamaturog lakay? Apay, adapay pa aramid mo? Tulungan na kumapay Tsak ka ba lang tiyag live selling no siya naparpartak no adda ti katulungan. Oh, nasapa ka mat ngayon may mare. Wan, Maray. Alaak ti order ko. Tay order mo iti live selling, mare? Wan. Ala ako, tapno saan ka amabannog amang i-deliver iji balay. Manong aminan day, Jay? Ay, 450, mare. At do'y tibayad ko, Maray. Agyaman launay, mare. Agyaman iti suportam. Awan rumbang apagyamanam, Maray. Nasaya at kit di ata na panunot mo ti kasta. Naurno nga dagiti na order ko iti online, mare. Jeda dumaasaan ko pa'y anausar, ilakok latan Sayang mat no madadaan. Ay, wan. Pudno day tamaray. Ilakom ta sayang mat na iduldulin mo laang. Pagbalinam kit din na kwarta. Agpaili ka ita, saan ka dilakay? Wen, inaksing rin ti bayad tinatag. Idagas montuman nga ron, dagiti order ko iti dropping area. Alang nga ro isa ganam talak inton madamdama. Agyaman naklakay. Sayang nga bintipletik, no mapanak pa'y. Katanda ka mat. Awan paregot bakit?
isend mo latan no sa dino ti pangibatsak tapno ambok. Nalpasan lakay. Insend kon iti messenger mo. Ala, isaga na mo. Agdi ko sa alaan. Ay, bakla. Ada istorya. Ka. Ay na. Anya day ta? Tapay nga katawa ka pa eh. Ay na. Kasla agbibisin tumot nga min damari luleng kan lakay na. Ay, apay anay baganti kasta? Kastoy nga men. Dungag ka kabayatan ti pa nag-Facebook ko. Nakitak da luleng kun ti asawa na nga agla-live sailing, bakla. Anya nga tin live selling da iti Facebook. Dagiti arwatan da, dagiti usar da. Ganun? Well, ila-live selling da ti gamit da? No kasta, talagang agbibisindan? Ay na, makakatawa nga ron bakla. Ay na, uray anya ti kinarigat ti biyag. Ay, jak pulo sa rami, dun ti kasjay anya. Ay, uray sakmat ah? Ay, no way! Nay, Miguel, sika mo ti lumabas dito'y paraangan, may. Danana, anya nga iday tabi nagkap mo. Ay, order na giti customer. Ay, ado nga minti customer ni bakit ko, maray. Ay na, wow! Talagang samot nga bisbisin kayon. Nakita ti live selling yu ka, ti di na minsan. Ay, di kay ka di mabay, na mangilakaw ka dagiti gamit yo. Ay, ako sayang ngamin maray. Hindi mo mausar ti daduma. Ay, wawawan. Kasta siguro no agbisbisen ti may sa tao. May lakaw agraman usar. Ay, saan mo't mare? Dagiti la gamit, anabayagan na naidulin. Iso ti live selling may. Iso mo lang, ah? Ay, nawan ti baga man na saya at. Ay, agpatuloy ako man. No siyak lang, nakababain man ti kasta. Sige mare, panawang kan. Na, manaw latan. Di na pa'y sinumbatan ti saludsud ko. Hello, Mari Janet. Hello, Maray. Inusar kong tibag aginatang ko ka, Maray. Nagmayat si ka. Kunaktumat nga min ken ka, Mare. Bagay mo tikas jay abag, tamahilig kang agbistida. Wan nga ron, Maray. Nakita ni Nanang kat salsalot-sudan na no sa dino tinangalaak, Maray. Kursunada na kanaw. Amangan kit din no at dapay ti kastoy abag mo, Maray. Gatangag. Ay, may salaang data design, Mare. Ginatang ko iji Manila, idi nakiseminar kami. At damot na dumang sa bali mata design. Kaano ngay manan nga ag-live selling ka, Mare? Kaagbuyan tuman ni Nanang? Ay, inton umay alunis siguro, Mare. Labaak pa'y nga umuna tapno presentable amay live selling. Ay, sige, Mare. Itagnak to inton ag-live selling ka. Awan nga mintiwayak amapan agpili di tayan mo. Ay, awan parikot, Mare. I-mention kanto inton ag-live selling akmanan. Nay, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, lulay. Sa dino nga iti papanam. Ay, mapanak gumatang iti sabon di Tirsena. Ay na, wow. Ang mga plano manan nga minti ag-live selling. Ha? Apay, di kayo ka di mabain kunda kayo mo, lulay. Ila ko yan samot amin na nagamit yaw. Ay, saan mo? Taylaang mat saan mi nga usaran. Sayang kami no may dundulin. Sa maysa, saan mat ano overuse dagiti gamit mi? Mabalin pa'y mat ama usar. Jeda duma, saan mi pa'y kat di ana usar, Nga pa'y, agbisbisin kayo ka din. Na, pakibiyang mat aminan. Agraman pa nag-live selling mi nga agasawa. May salaang ti may bagak. Urayan niya pa'y ti kinarigat ti biyag ay jak pulos aramidon ti kastaluleng. Ay, no siyak ti sika. Ay, ito bulatan. Ay nawa. Apay kumakat ginatang kumatday jay. Saan anala ka basta ipadawat? Aglalo pa'y katnangina jada duma. No, umapal ka laang, iso nga ado ti saom.
nakita ti shared post mo iti Facebook manang Beauty. Ni kadiloling akalugaran tayo, ti patpatamaam iti dahi apos mo Wen, nasa lao ko nga rod ti tadalan. Kunamlan asin nung agsasao. Ay na, ano bang sinabi sa'yo? Ti pa nagrik na siguro kat umapalakin kwa na. Uy! Anya ka palam kan kwa na? Ti pa nagla-live selling na? Isuma na. Anya ko ma, ti maapalan di jay. Naimbaglaga na, ta nakapagtupulak itay, tanusan, ang mga nakaraman da jay, babae kanya. Nala, mangrabiitan lang kay, tapno nawayata nga ag-live selling inton madamdama. Tulungan naktumanan, Ay na, kasla nakababain ba kahit? Ay nawaw. Anya ko matibagmay nam lakay. Nagadunto mo ti mangmangag kon. Kas kumaitian niya. Katawan data dagiti ka aruba. Kaslata ka no agbisbisinan. Asino tinang ibaga? Dayjay manan aviole? Kanya pa ngay. Kandang iti kukumari na. Ay, di mo na tay kaskaso. Santa na parikot dayta. Ti panunutam kit de, adalat tamat dagiti mayat agumatang iti ila live selling talakay. Nung ay sikapay lang ti ag-live selling. Ay nawaw. Sapay planok ti gumatang iti pangkusina nga live selling ko. Tanaibos ti pre-love agamit tayo. Ay na, nagmayat-mat na in-deliver mo abang, Mariluleng. Sigurado ang magustuhan ni Nana Juana dayta, Mari Janet. Ay na, saan mo't amadlaw asikan han, Maray? Kasla kabarbaro pa ay. Wan, nagapo ija abroad dayta, Mare. Isumat lagayam, Maray. Ay, wan gayam. Si kalaang matinag live selling, iti kalman. Saan na ka na tinulungan nila kay mo, Maray? Ay, saan nga rod, Mari Janet? Diyak man amo iti dayjay. Nangag na kanungamin nga do ti saudag iti kalugaran tayo, may papan iti live selling me. Nangagkumat lang da viole, kanibaklang agmarmarites, di tayan da viole. Da kayo manan ti pagsarsaritaan da. Di yulatan ni kaskaso, Maray. Anya kumangay ti bibiyang da. Kastamad laang ti kunak, Mare. Kas lang amin baknang dayjay abyuli no agsasao. Ay na, itaapanawan. Saanan nga uso ti bain-bain, Maray. Masapol nga agdiskarte tayo, tapno agbiag tayo. Narigat mo't numang namnama tayo iti utang. Ay bakla, umayak man. Apay aya? Ang mga no, adapay extra cash mo dita. Ay, awan. Tangala ako may tikwartak ngay. Ala na, pautangan na. Agsingsingir nga minon, di nakautangak. Tawampay ti mayawat kumutken kwa na. Ay, kwa. Ay, pasensya kan Adamat la utang ko abayada. Ay, nukas nga rod, mabalin ka day. Dituyak pay laang ayan mo. Amangan ngamin no, umay ti nakautangak ki balay. Ay, indya kaya ti mairaman Kas nakon, adamot utang ko abay bayada. Anya day jay, sir. Salot sudak kuma, tunambayagan nga awan ti tao, di ta balay da biuli. Ne, addamot iti agsapa, sir. Awan nga rot, ta nakakandalo idi na panak. Na, ne, anya aya ti masapul yuken ko na, sir. Saan kami nakabayad utang na? Saan mo ten reply text ko? Na, day tatirigat na ita, sir. Ulbudan na samot na jay tao. Nasaysaya at samot no agderetsyo kayo langan iti barangay hall, sir. Padasan nyo, ti agpatulong ka ni Kapitan. Naggapukan samot iji barangay hall, Mari Janet. Wen, adang amin mangsapsapol ka ni Viole. Apay ka no? Mabainak mat ka niya agsaludso di tay. Basta ti kunana kat adda ka no utang ni Viole kinkwana. Ay nawaw. Nabanbannog pa'y piman ngay may dito'y barangay tayo tapno agsingir laang. Ilamlamangan samot ni Viole. Kasla nakitak ni Violi iti ayan da bakla iti agsapa Isu siguro ti ilamlamangan na. Ah? Di bale, ta damot di Kapitan amang tulong iti dayja tao.
Makaamumot ni Violay. Adamot lagayam ti utang nang kaslabak nang nuag sasaaw. Anya ti kunam, Miguel? Adamang sapsapol ka ni Violi? Isumati ko na ni Mari Janet, bakit? Amangan mat no nakautang ni Violi. Uwan ka no? Ay nawaw, aging baba nang nuag sasao. Ita, isugayam ti adda utang na. Dahita nga rod, bakit? Ay, nakababain latamot dyan maibarangay kagapo iti utang Nakababain ngam ti aglako iti kumkumpurme iti online. Kumusta nga iti karoba, Mari Janet? Ay, jakman amo maray. Napanda kapitan di tabalay daytay kat. Ay nawaw, nagadua sa una kanyak idi. Dayta nga rod. Agin babak nang agsasaaw. Makitam dayta. Isugayam ti dakkel ti utang na. Un nga rod, Mare. Katkatawaan dati pa nag-live selling ko idi. Narigat talaga no umun-un ati sa umare. Iso asika, itultuloy mo lang ti ag-live selling, Mare. Di mo ikaskaso ti bagbaga dagita at tao. Saan mat nga isuda ti mang pakpakankin ka? Ay talaga. Ag-live selling akmanan inton malam, Mare. Kasla kayat kumat nga rod ti ag-live selling, Mari Luleng. Mabalin mat, Mare. Agbawasak kumamat iti gamit me. Kaano ti free time mo, Mare? Ta isuro man mat no kasano ti ag-live selling, ta padasak mat. Anyang iti ko na ni Kapitan. Nasken ka no nga inutok abayadan ti utang ko. Ay, parikot ko, itano sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Ay na, panag ko na, nasken nga kita tamutan iti pagkwartaan ta. Ay, nagkita aktuman may. Sapay dakil ti utang ko. Diya kaya ti maibalod no ko, bakla. Ay, anya nga tano padasan tamat ti aglako. Aglakaw, iti online. Well, ano nga na makaurnong ta? Ay, siya. Rugyak samot din, ti mangisursur iti natang bakla. Ay, wala! Natang Yudita! Gumatang kayo! Anya ta natang alakom, Violay. Ada utong, kan ugot ti kamute, Mari Luleng. Mangisur-sur ka matgaya man itinatang ita. Ay, kasapulan, Mari Luleng. Nas ka na makabayad akiti utang ko. Ay, uwan na Kasta talaga tibiyag. Nas ka nga diskarti tayo. Ay, uwan nga road. Ay, Mare, pasensya ka na. Pasensya kan kadagiti dakas na naisawsawang ko ide. Pasensya kayo, no? Kinatkatawaan may editi live selling nyo. Kaya po, karmak sa amutin da ito'y, Mare. Ay, napakawan kan, Biole. Nan, kita agmang kiditala ko. Makasidsida akmutan iti utong. Ay, nawaw! Di mo katawaan ti pagbibiyagan ti padam a tao. Agagat kakit dimat tapno makabayad ka iti utang mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay na, kasalupay ama katurog da tao no kastoy lang. Rico! Rico! Apay! Mabalin ka di a kontrolo mo taurok mo, ha? Sa anak ang makaturog, ta nakapigpig samat nga men. Maganda ka nga minan, tamaturog tan. Ay, oo na yan, aya. Ay, nawaw. Nagurok manan. Kaslasaan anang rik na.
Ay, bagbagak laang. Isumod lagay ang mga awan ka itisilid tayo tayo nakariingat. Kasanungkat nakapigpig sa taurok mo. Pasensya kan bakit? Saan mo't a-considerate? Siyaklakit di akanayo ng ti agad adjust. Kanya iti maramidak no kastuyak. Nagsuri lang arod na taon. Ay na, mauma akon kunak na eh. Apo, nakasao ka mo't. Lukas to'y akanayon. Agsina talatan iti pagturugan. Anya? Ditakan! Ay, papanam ngay! Mapanak iti ayan tigayim ko. Si kamat ng timakam mo nga gaw iti kanam. Nakaluto akmatan. Good morning, Sheena, my friend. Kastamat kan ka, Mare. Ay nawaw, apay kasta tilangan, Mare. Pinuyat na kan sama ni pare idirabi eh. Ay, wan nga rod, Mare. Matlagayang, Mare. Apay kaslasaan ka naragsa. Kasano, kat nakapigpig sa tiurok na. Anya? No sa anak pa'y anapan iti sala, ang mga no agropro pa akon asumbi ita, Mare. Ay, una yan ti kasta, Mare. Riniing mo kumaan. Ay, narigat ti agsa sa umari. Agam talaga siguro asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. Ay nawaw, awan pa'y makatawan nyo. Sipod nagdan na kayo. Ngam kastamot tan ti bagbagang, Mare. Ay na, no amokla ang akastoy sa anak kun anak ikalay sa iti deja at tao. Ay na, di ka agsao akasta, Mare. Ang mga numasaktan nila kayo mo numangag na. Apay ko makamasaktan, kat pudno mat anapig sa tiurok na. Ay, naimbaglangan ta nagamit kan bakit. Agpakada akong tapno sa anak amala daw iti trabaho. Sige lang. Ay, uwang gayam. Marabyanak nga agawit ita. Ay nawa, apay ko ma. Ag-overtime ka manan? Saan? Adag birthday ka trabaho ha? Kat, Kahit imbitado kami ha? asino ti kadwayaw? Da kami laeng. Okay. Daron, bakit? Apay nga itakalaang si Kariko. Ay, nawaw. Nagpakadakmat kan kasakbay ang nagrubwatak idiagsapa. Asino tinangibaga amabalin mo ti marabyan? Na, ti kunam. Okay. Kunam hindi nagpakadak. Wan! Ngam sa anak-anak wan amarabyan ka. Abusado ka mat. Kasano nga rod katrabi mo ti selebrasyon? Parigot mo daytan Unay ka maten. Hindi ka mauawatan, Sheena. Anya ti kunam Rico? Inawagan nakpayan itinagan ko. Agpudno ka man kanyak? Adda ka din sa bali abakit mo, Ay, diyan ka mukhang ka. Nabambanugak ka. Umuna ako na maturog. Mabit lang. No. Sika ti maturog iti salas. Siyak ti maturog iti silenta. Apay, masapol aya. Wana, ta sigurado nagpipig santo man ti urok mon. Narabyan ka lang arudan anagaway, puyatan nakmanan. Anya kay tainiyag mo, Mari Mitch. Nailing ta ka mo, te, Mare. Ay nawaw, nagimasan. Mayat day ti ama ikape, Mari Sheena. Agyaman naklaunay ata nalagip nak, Mare. Ayun gayam, nagpigsamot ti sa idirabi Mare. Mangag ije balay. Kasano, kat narabyan manen anagkawid ti loko, Mare. Anya? Anda ka no, nag-birthday ka trabahuan na. Ay, masansan-samot ti sa inyo apagkinkinawatan iti asawa, Mare. Kasanumat nga ben kat managing bubukod, Mare. Bagay na lang ti pampanunutan na. Saan na amaawatan, Mare? Lumabasak iti paraangan nyo na nasusan. Nay, si kamot gayam maits balasang kaw. Sa dino ti papanam. Sapay adda nakasupot nga imot mau. Mapan ko man i-deliver ti kamuti nga order da, nana. Ay, adda gayam lakom akamutay. Adu anana. Ikanak tuman mo't nga rod iti do akilaw. Sige, nana. Umay kun to i-deliver inton malam. Ay, wun gayam.
Mabalintag sa ludsod, balasan ka. May papanitian niya, nana. Sa anak nga minon, anap-napan iti ay ang dari ko kansina. Sa ludsod ako maano kumusta na mga tan. Karubam ida, saan ka day? Ay, una na. Iso na lang, tamasansan nga ruti panagapad Hapay nga ay. Saan da lang siguro an iruam iti tunggal may sana na. No daduma, agbinbinog kaw da. Nagado asaan da pagkinkin na awatan. Anya? Adamot ti may advice ko kin ni Marisina no umay iti ayan ko. Ngam sabalin samot no da kayo ti makisarita kadakwada, nana. Sigurado asaan nakapat yan. Taawan pa'y mat asawa. Mapan kunto pa siya rin kaya anak tayo ton bigat lakay. Itulod nak to iti ayan dahin ton bigat. Nawaw, andat na pasama kaya bakit? Ay, masansan ka na ti panagapada. Nakadamakam. Ni Mitch, akaaruba da mismaw. Ay, sapay anatarimaan ti tricycle. Kasano nga raw? Kunak man no impatarimaan maun. Wain, saan pa'y nga rodan alpas? Ibaga marat agawaan da. Emergency da ito'y lakay. Nasken ang makasarita tajay dua. Narigatan. Ang mga nusin anton ti papananday taasaan da pagkinkin na awatan. No saan ang maagapan. Malawan. Mapangkunto kita ang ti tricycle into madamdama. Nagluto ka man, Enrico, kat nagluto ak lang arudan? Amok matla na sakit tinakam mo kanya. Di mo pilitan ti agluto no ka. Ay nawaw, sika lang arudan ti inlutuan? Sika ba'y ti kasta? Awa mo iraman dagiti inlutom. Tamo ka mapilpilitan ka. Agsaysayang ka lang iti makan. Uray no malam, di kanto agluton. Gumatang alat ti si ko ni Jirwar. No di mo kayat, di saan laang? Saan kumot nga ipilit kan ka? Sa maysa, adamat ni Brownie. Isulatan at ipangipakanak. Ay, kada kang ka? Kirigat na ngamin kan ka. Saan mo ang maawatan ti Marikriknak? Aha, kaya si kamait. Nagsasaw ka, kas kalasino a perfecto. Saan ako namangan? Makapawan ganas nga. Sa dino nga iti papanam. Agsubli ka ditoy! Ay, inak, ijay nanang. Ijay pa ilang ti papanak. Tapno makapagpanunutak iti husto. Jak maanusan nun ditoy. Sika magayam, Rico, anak ka. Dito ya pa ilang agnaid, nanang. Ay nawaw, anyat napasama kaya. Ay, makauma ti ugali ni bakit ko. Nuada saan nyo ang nagkinaawatan. Pagsaritaan nyo at... Narigat nga, rod, nanang. Ay, diyo amo ti ugali na dayja asina. Ay, unay kamutan anak ka. Kasta talaga, nga mairuam kayon to. Rumbang laang amin, alawlawaan nyo ti panakaawat nyo iti tunggal maysa. Basta, dituyak pa ilang agnaid. Awan ano na pride kayo adwa. Awan ti mapasamak. Sinan to ti pagbanagan nyo nukas talaang. Mare, limabas nila kayo mo iti paraangan mi itay. Sa dino ti papanan na. Nagawid iti lugar da, Mare. Anya? Tamakita Ay, una yan, Mare. Narigat ti kasta. No sina ti kayat na. Di sina? Sana siyak ti but-but ngan na. Kasano nga inumaamuan dagiti dadakilyo ti kasta, Mare. Anya nga rin ti maaramidak. No talaga asaan ada kami kini Rico ti paray ti tunggal maysa. No mukla ang akas ti pagbanagan mi. Sa anak lata ko man anak ikalay sa kinkwana. Saan akas na, Marisina? Agpada kayo laang nga adda pagkamkamalyan kan pagkurkurangan na. Maala pa'y day ta itinasaya at asaritaan. Awan pa'y asawak. Ngam isumat ti maobserbar ko kadagiti kakabsat ko anak ti asawan. Normal at talaga nga adda ti saan apag kinaawatan dagiti agasawa, Mare. Saan arason day ta,
Tapno ibagam asaan ada kayo ti para iti tunggal maysa. Puno ka day tinaibagan ni nanang mukhan niya, krikaw. Tatang. Kanya ti ibagbaga ti asawa maya. Ay, nagadwa reklamo na. No kasta nga agurok da tao. Apo, nagado ti sa una. Diya man mauawatan no niya ti kayat na. Amuyo pa'y. Idi na minsan na nagpakadaak ang marabyanak nga agawid. Okay, kunahan na. Idi nagawid ak. Apo, kasta unay nga unganan. Talaga siguro asaan ada kami kanisina tinaituding iti tunggal maysa. Ay, nagagangay na anak kao. Saan mo't mabalin na kanayon na syakti agad jas tatang? Makapabannog mo ta? Ay, sikat ti lalakay. No ti panagriknam ka, day tati solusyon ti parikot yaw nga agasawa. Aramay dam. Kasta kami mo't ide kaninanang yaw ide kakaskasar may. Ada di mi pagkinaawatan. Ang maala itinasaya at asaritaan. Puno ka diti na istorya ni tatang kanyak nanang? May papaniti ang niyari ka, anak kao. Ngagap apa kayo mo't ide? Katuan, uray simple abanag. Pagapaan may, nga maurnos may mag. Naimbag man? Ta saan nyo asininaan ti tunggal maysa? Saan mo't nga may nakaskarina, anak kao? Kan saan mo't a third party ti makagapo? Dagiti laeng man simple abanag. Kasmo't laeng iti pagapapaan nyo kinni bakit mo ah. Anya? Aywan gayam. At daginatang ko ijay sintraw. Anya day tananang? Antay isnur kanumag. Ano ngay day ta? Ay katusaram ano kasta maturog ka. Tapno saan ka nga agurog. Narigat nga tapi man ti maturaw. No napig sa ti urok ti kaabay mo. Agpakada akon, tatang. Sigurado ka. Wen, kahit agyaman ang iti pamagbagayo ka ni nanang. Di mo ba't lalip-lipatan tagkararaga na kao. Eh, kano kwa di kaduam ni baka mau nga makimisa. Pagbalinan nyo ti Diyos asintraw ti relasyon nyo. Wen, tatang. Kasta ti ramidin mi. Ay, mabit lang. Apay magmagna kagagaway. Una, ta saan pa imot anatari maantay tricycle yaw? Malangaron. Agananad ka anak ka. Ay, pakumusta to ni Sina ah. Umay kayo to pumasyari jibalay. Inton matari maanti tricycle yaw, tatang. Muwan, umay kami daw. Mangan ka, Enrico Lakay. Ay na wow. Nagbanglumot inluto mo naman si Dabakay. Ha? Ang paiso, Lakay? Uy, ay na, ado ti makan ko ngayon na po, no kastoy. Saan ako nakagura? Si Kaki Dimit. Saanan bakit? Si Kangay. Mga no kagura na may. Ay, saanan? Naamiris ko matlang dagiti bidot ko. Idi awan kan ang makitkitak dito'y balay. Mabalin ko nga ro doon ti maturog iti silit Dabakay. Adamat kid di ginatang ni nanang nga antay isno. Iso kano ti usarag tapno jak aguro. Sige. Mabalin mo ti maturog iti silid talakay. Ay, uwan gayam. Masapa taman ang maturog ita bakit. Tayin ta makimisa inton bigat. Ay nawaw. Kaya't kumanday ta na panunot mo lakay. Nabayagan na saan ta na kimismisa. Sa dino tinaggapan nyo kinila kay mo, Marisina. Ay, Domingo itamare, napan kami nakimisa. Ay nawang, mayat day taan na panunot yo, Mare. Wan nga rod, Mare. No apay nga italaang manan anapanunot mi ti mapan makimisa. Mabawasan mat siguro ti saan nyo apagkinkin na awatan kinila kay mo no kasta, Mare. Wan, Mare. Kahit agyaman naklauna ay kadagiti pamagbagam kanyak Nakatulong mat day jay, tapno maamiris ko mat dagiti bidot ko.
Nasaya at day tamare. No adda parikot pagsaritaan. Saan aday tamapan mo ibaga, asaan ada kayo ti para iti tunggal maysa. Ay, nawaw! Normal laeng nga ada ti pagkamalyan kan pagkurangan iti tunggal maysa. Naan-anay nga rod apan nakaawat ti kasapulan, tapno saan a madadael ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para